July ni ruk kumsang ni somnile pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu te in javain chibaila thau ule Kovel muntrang tranga ram hruaitu in thanna chu nei chaumek zalania helicopter jet sulna wanga Iran president nina chalmek tu Ibrahim Raisi hathi takawangin Iran president tur in thanna chu nayania nizan zanlaya khan polling booth zongjong te kharfel hanita Iran media frang ten report and pek dan chuan journalism nile pariata khan Iran presidential election first round hi nayania candidate pani chakfilor tak mai Said Jalili le Masud Pereskian te hanuma mase han pani hian sarkar na siam thaitur khopin vote an muthatok lo vea Islamic Republic of Iran presidential election voisom pani na round khatna hian 42.5% muin Masud Pereskian chuan mahruaya ama neighbor tu chu Said Jalili ni in first round a hian 40% amubok ani masa Iran a hian sarkar na siama president ni na chalthai tur khop chuan vote za somnga 50% tal anmu angayani tichuan min July ninga khan last round final round chu nei anita heta hian result chu haron danglam chhota Iran Electoral Authority ta chuan Islamic Republic of Iran Reformist Party tanga candidate Masud Pereskian chuan vote maktadoi som parukle point pathum muin ne na achanga Iran president tharatan thantlin hanitani tin hanpuangzar hani ama neighbor to presidential candidate Said Jalili chuan vote maktadoi som pathum point panga hamua an vote muzongjong atanga chutin anin thlauna hi vote maktadoi ni vel hani kumsamrukle pakwa pa reformist candidate Masud Pereskian hi Islamic Republic of Iran president pakwana hanidonta hani hetianga ramhruaitu tur in thanna hanaimek lai hian Israel marlam panga IDF base chu rocket janhi chongjat main Hezbollah firfia polten Lebanon ramchunga tangin ankapa hei hi Iran Revolutionary Guard Corps ten Hezbollah hote kudle ke manga Israel han bainani tin media trend khatta chuan hanren thu han soiboka mase hadik nge empty finfiana road chu homlo ani Ibrahim Raisi kaikroina hnuaya khan Iran hi western ramfrang te dodal tu le Israel le US dodal tu lian takania anram kalphung jongjong thak danglam vek du tu reformist candidate Masud Pereskianin ne na hachantak nuwa hian Iran hian president thar kaikroina hnuaya khoilam konge ha hoidon ti chu lothir phot maitang tun hnaya ramhroi tuluber in thanna machon mekle lamachon turte hi Ukraine in dona le Israel in dona ne na in kung kaina nei ramte hanidau veka United Kingdom general election apo thilin thak danglam lian tak mai kumsom chongjat nuwa hawai khatna tan hathleng beta ani UK general election 2024 a hian opposition party tia 100 lar Labour Party te 100 chakthar viau maya NBC News chuan live update anei danin Prime Minister Rishi Sunak chu thak ani donta a party Conservative Party ten hunrai tak chung UK Parliament chu lokai hruai to ma sela Rishi Sunak khian ramakai hruai dan chungchanga mipuita lungoi lo na tam tak athena heiwang hian a party Conservative Party ta chuan nasatakin hantlak chet pha UK Parliament in thanna hian seat zaruk samnga oma ti chuan heng seat zaruk samnga tang hian sarkar na siam tur khopa nena changtur chuan seat jathum somnile paruktal mu angayani Rishi Sunak kai hruai Conservative Party ten UK sarkara thunai na sang tak anei chu pet chua hanita kumsom pali chunga hawai khatna tan Keir Starmer kai hruai opposition Labour Party ten ne na hanchangta BBC le NBC ten report an pek dan chuan seat zaruk samnga ma hian Keir Starmer chuan a party Labour Party te seat zalile sompani halak puya ti chuan Prime Minister nina chalmek tu Rishi Sunak chuan
a party conservative party ta chu seat za som ni le pakhat alak pui boka ti chuan Keir Starmer hi 10 Downing Street luatu tur UK Prime Minister thar tur anita kumsom pali chungjat conservative party ten UK a rural na hanchan na chu ti top ani mai baka hian UK history a conservative party ten seat unlock lember trum ani tabok ani Keir Starmer hi UK Prime Minister atana thantlin ani nuloka hian British lalchung ko chen na Buckingham Palace sa King Charles muturin hakal ngala danang takin United Kingdom Prime Minister atana thantlin ani na chu King Charles sian halonem he saka minazong ten han honjan jan thailo UK Prime Minister chen na kongkhardum lian tak mai 10 Downing Street lam hapan zui ngala 10 Downing Street kota hian Prime Minister tana thantlin ani nuwa havai khatna tan victory speech mipuita nena thucha soina hun amangzui ta ani US nena inthian thatak le India thisen kai hani wanga India point athope mem Rishi Sunak le a party conservative party ta chu ne takin pai thak anita Rishi Sunak kai khroina hnuaya hian United Kingdom mipuiten han bai saile handu berte opposition party ten nataka hanor thin naito le Ukraine thlop na chu chakjoka petura handu na chu Rishi Sunak hian Prime Minister hani chungin tranpuina le thlop na chu pema sela an bai sayang ero chuan hapelo ani tichuan UK Prime Minister thar Keir Starmer hian naito le Ukraine chu chak takin kan thlop don ani tin hasoi ngala hei baka hian Gaza Israel le Palestine Hamas hote indona chungchanga UK din na chu nasatakin ti danglam hani don ani ti hasoi boka maseng tiang takin nge han ti danglam don ti ro chu hriatani lawa Rishi Sunak kai hruaina hnuaya khan UK hian Israel chu thlopna chak tak apengam lawa UK Prime Minister thar Keir Starmer hian Israel ka handin na chu thak danglam hani tur thule UK in policy rang hakal puita chu nasatakin thak danglam hani donani ti asoya British and European Union achua sanna Brexit chungchang po hasoi lang boka heti role hian Rishi Sunak chuan hathiam lawani ti pomin conservative party te anchet chiat na chu apoyati thu hasoi chuaka mase hei hian homzia hanei thuiwak don lawnin hriata UK media rang ten report an pek dan chuan conservative party leader hani na trangin paithak zui ngal hani donani ti ansoi bok engponi sala hindona lian tak tak mai hatlen mek na Ukraine hindona le Gaza Israel le Hamas ho hindona ta hi Iran te UK le inthana lam chon tur US te in beina tana anman lian tak zingami hania Keir Starmer kai khroina hnuaya UK hian enge din na ti chu lothir le phot mai teang Khovel ramro pui bera hanchier America point presidential election machon turin in buat saina hanai chomup mupa avoi khatna tana presidential debate an nei na thilthen dan tlang puite kanron report toa debate Joe Biden performance thalo tak awang khan Democrat party chunga po in yelna lian tak mai hachok meka Biden hi presidential candidate tan kaltlang pui zel du tu hanum rolin thak theng du tu hengemoza tanum bok ani first presidential debate khan Biden hi ao hazoin hachak lo hlea amel doldang takte zona chikrang haso khok lian tak tak om thei manga hachana te tarang maya hachajia zoile mongrui mai ta chuan Democratic Party chunga voters te ngai ati thachi alawa President Trump tharatan hian thantlin po lonita sela anna president mo phurna chu hlan chuak zolo tura mitam takten hangaya heiwang hian party hruaitu te hna presidential candidate ani na tanga inhnukdawk tur hian ngen na anthe lut ani tichuan zurtop nia khan raleita ralin neya heta hian debate ta adin munder thong tak chu ronsiam thattumin president tan lafit tok le chaktok tak anga lan tumin thucha asoya politico chuan report an pek danin hetianga hacha chungpo hian Democrat voter tam tak ta chuan hei hi lemachan namayania michak tak anga lan hatum na konga hian aphena hachak lo na chu halang reng thawa chuwang chuan Democrat party hruaitu te hian kanram tana traber tur ngai tuin
presidential candidate ani na trang hian inhnukdawkin an step down hatrulani anti politico chuan hetianga a party chunga voter then khat ten alaka lungoi lo na le dutok lo na hanai mek lai hian democrat hruaitu te hian thilti tur chini an nei don in hriata pakhat na chu Biden hi presidential race satang hian inhnukdawk turin hantimai thaya chumi chu atheng lo ani vek chuan former president Donald Trump laka hian ne na hachan ngai thaina turin mipui ma hadin dona in buat saina han nei te endikin briefing thajok peya tunaya chakjoka thlop na han pe ka han viljui hi hatul dona ni anti politico chuan expert chihrang somle pani te han koma hengmi te hian han ngai dan tlang puya chuan Biden hi Democrat Party te hian presidential candidate atang hian an drop out atulani hantia chu thil chu athengani lo chuan Democrat Party te tan hian din chule harsa khopin tlak chiat na lian tak atheng thayani hantia hengai dan hi atam zokin han trauma expert pani te chuan Biden hian nena chang turin akongzo hi hazo chunjom zela thuron le thlopna thajok Democrat hruaitu te hian han pek atulani hantibok hetiangani lai hian Reuters News Agency chuan voin chun darsom pani vela update anei dan chuan Biden hian Democrat Party ten presidential race atang hian nor chuak masala President Trump ni na challe tuma presidential race a campaign kalai mek chu ti top atum lo ni in hriatani hantia nimenjer dobnia khan Wisconsin lampanga thucha asaya Democratic Party chunga mithan khat ten debate hacha chiatema bang khan Democratic Party presidential candidate ani nachu li sakturin han phuta mase Wisconsin hian Biden chuan presidential race hian tun thlengin kalom chunjom zela ne na changnon le turin malam panin kantlan zela Democrat governor zongjong ta chuan president ni in chuna presidential race hian tel chunjom zel turin minduni hatibok heti role hian Reuters News chuan incumbent president Joe Biden hian Democrat Party te ke chiat vek thaina din muna hadin pui meka first presidential debate an nei matang to khan Trump hian exit poll ranga hruaitu ni na a hauzela November ninga hian a party Democratic Party te hi ne na hachan pui zo lawang ti a hlom leni anti te chuan the New York Times chuan voin khan 2024 presidential election mipui ngai danan lak exit poll thar result chu hanti chuaka hengai danan lak khom hi June ni somni pariata tanga July ni thlenga mipui ngai dan han lak khom kha hania the New York Times sian Joe Biden nge Donald Trump hi candidate ta jinga hian US president ni turin hi vote don ti zona mipui ta hna an zota tichuan hepol hi voter tele voter ni lem lo te po mipui ta hna zonan zote athang veve in siam ania voter langlak ni lo zona hanzoa hian za somli pathum ten Biden vote andu thu hansoya za somli le pakwa ten Trump an vote donani ti ansoi boka tichuan register voter big ten na tanga ngai dan hanlak na za somli pakhat ten Biden vote andua za somli pakwa ten Donald Trump vote andu bok ani tichuan hai baka hian the New York Times chuan mipui ngai dan rang New National Survey report atang chuan US President atan hian Joe Biden in Donald Trump du tu hantam zoka Donald Trump hian 6% in ma hruai meka register voter bika ngai danan laka phai chuan 74% velin Joe Biden hi US President nile tur chuan akum hi au palutup toni anti heng mipui ngai dan lakna thar exit poll result kanron puan hi The New York Times le Siena College 10 ngai danan lakna thar berania The New York Times chuan Donald Trump hian mipui ngai dan lakna ranga presidential candidate ani masakber atang khan tuntrum hi exit poll amu sanber trum record ani hantia The New York Times le Siena te hian presidential debate anei male nuwa thilin thak thleng danglam dan report handon pek dan chuan debate anei ma khan Donald Trump hian Biden in
register voter ta zinga Biden in 6% velin hamutama tichuan debate an nei nuwa khan Donald Trump hian hamusang chho ta thuta Biden in 9% velin hamutam tabok ani tichuan voin thlenga presidential race an nei chunga mipui ngai dan lak khom na exit poll chuak to zongjong atanga andin hun chu debate ma khan Biden hian aron musang chho ve viawa masa debate an nei nuwa nasataka hatlak nima wangin chorwalin 3% velin Donald Trump hian ma hruaimek ani President Joe Biden chuan nimin zirtopnia khan ABC News nena interview hanaya kanel pui Republican opponent Donald Trump hian November tha election lom tura hian ne na hachangdon lawa masa debate kachet danawang khan Democrat mi mitlem te ten kalaka lungoi lo na han yani hati ABC News sa interview tu hian Donald Trump ne na debate na saber in machon kha itan chuan hun thalo tak bet episode ani hatia Joe Biden chuan ochang tro changin kha debate khan condition thalo lutuk serious condition tilang tu engma haum lova debate kan nei jan khan kachaw hlea kha debate ta na in buat saina hun thra kha kanei lo bokani hatia kha jan kha katan jan thalo tak ania ma se chan lewang ka helowani hati ABC News sa interview tu Stephanopoulos chuan zona hazota presidential race si lochun zomzel tala Trump hian nena changjok ta se hengtin nge hi ngayang tin zona hazota heracha hian kathaina zongjong kalantir dona president nile tura ka beina konga po hian kalhen chuakin katithayani ti karia chuwang chuan presidential race atang hian inhnukdawk katum lawani hati media trend khatten Joe Biden hi presidential race atanga inhnukdawk turin Democrat Party hruaitu ten hanti donani ti ansoinuala masa hei hi finfiana tak alom lawa tunthleng hi chuan Democrat Party hruaitu te hian Joe Biden presidential candidate chungchanga hian ngaidan tharle rodna tharan nei hi engma soichuana hanla nei lo hrim ani US media lian hoten han soi tranga halandan hi chuan Democrat Party chunga hruaitu then khattele an party chunga voter hengemozat ten Biden laka hian rinna nget takin an ngat ngam lo niin ha hriat ani